nili non kedo dak difu taralangso mate karbirinso ninso rongaje hempu mokrang adon ri athengnu si nili do lasi kado kabe sitame nanglang nun etpet ji phansi tuning ri lo lapen methang ajutang jubat lake aning kanwang tame dipon bom kecheng si lake 1974 pen si kecheng pon lo lapen non Ingdeng 49 an lo non muneng an klote golden jubilee mate sertalin karju tame padopon po lase non nilidum alu nampaklang ponji pasi bori pon po gila bangke duar baguri lapen nihang dong suryang nang itu pedigi net sigemi athi jakong alam do lada jakong alam do Kardom tike news kelang arat do ana pandame non nili kedo dak difu taralang solong sedo lasi non nili dak kedo ke department adimlong sedolo lasi dak arlo kopi pc kedolo ne lasi ni tum nang paklang ponpo lasi non ni tum nang pak ke paklang poiman bori ponpo lasi nang tum nang lang igdun bomoy nili tum bangke fisheries department of fisheries difu lada bangke hedi nili tunge demo sonlo ihake especially bangke aquacentric hormu ala ok he ala aquaculture aquarium long la son ornamental fish so bilo la pen ke dry fish la dolo la pen fish feed la dolo la pen ke dry solar la pen ke gear and craft okene bajaton la hai dolo la pen ke non dak bang ya kereng bang jak dolo he peneng nili tum kado kabe ke cera bang ke bang thongkep pen flike bang bong do acha nali tum ladak pipi mane ason do ana hamu bang ke lang pen aning ason ni bang ke lang pen ke chu karbiang long de hut nili tum ko anma pangjang ta non bang ke sab apor ke dure pen jo hedi lan bang ke emosmen pe ni bangke landu edelo sitame jhak tumla kereng hormu ke thek long pen jhak tuma ningkang sam do ke du nali men ke sa long kiram kro afo
to chorupalo Nili men nang chetani kardom nili men sondro rong hak nili dak PhD long lab technician water quality sat ke lang bang lo nili dak di rural subdivision long si sai choklem bom lo si la nang li tum han pini la dak PhD long nili tum demonstrate pining 49 karbi youth festival long ni tum public health engineering pen jasemet dak demonstrate pak lang pon ke kechengsi dak naplang ino PPC do ne dak la so isi project hini pak lang pon do la isi project bang la difu medical college long jituni 1 lakh tank capacity la dak pak lang lo la design hal hai la yo pen isi bang la jal jivan mission long pen isi rural division pen isi mission non deng bom la so mission pen koson si lang heri ma la rural hope na si dolo la mission la pak lang pon lo la pen isi bang la tum pak lang pon lo dip mane non drinking water mane itum mission anda lo jituni lang pidet pen sita me isi lang inthir zir nai la so lang kang thir zir so apu thak sita min ritum la laboratory pen sita mi tumpak lang pon la bange hala dak laboratory pardon la ino la hai lo laboratory long mane kijuna lang long thir jing nai po isi heri do water quality do nai lage la ni tum machine hoi pen do la hai machine la spectrophotometer lo la bange la pH meter lo la bange la conductivity meter lo la hai TDS la pusona machine ben se ni tum lang sat lang po la pen alang mi hai nista mi tum public fund la sat lang de ben se pi pen la jal jivan mission aputhak bang achicho isi pachini pampa jal jivan mission jituni lage la so mission ke am min object ke la lo mane ahem tin lang long nai la lo FSTC po functional household tap connection pe la so mission lage 2024 tak do ase non 2023 running bom lo so mission mane kam pa implement ipan ke mane 2024 tak do JJM jal jivan mission asi non itum karbianglong penda dak karbianglong autonomous council penda la so initiative en bom lo mane survey bom lo konana se langlong de itum department hoi penda field dam bom lal se nili la technician pen ba achichit theni thetom sita me la pan se pajul staff bang kon si do ne ada nili tum mane exhibition long mane chelar boy do ar per day long mane morning sit evening sit do morning long bangpli doi evening ta mane bangpli doi morning sit to mane up to mane 10 pen 4 baji an po 4 baji pen de kapre ka tum ko bang thu la pusan se chelar bom se nipli bang pachok ta long PPC paklang pon ne la sokolat long ma poho do anke la sator do anke pini do jamborong do anke la hai pars hai ta do ansala la pen anke wan kok ta do di anke honke anam bang ke la bang ke 3500 lo la bang ke 100 lo la ta 100 lo anke la hai ke 250 lo la ta 250 lo la bang ke 1300 lo ai tum dak bang kon si do ne ente ni chum bahini ba ni kona pen rong ke rongen tu me di mahasau lah pura langsung labang ke 30 kilo bamba